Nathanael Tesfazion ukomoka muri Eritrea ni wahize abandi bose bitabiriye irushanwa ryo gusiganwa ku magare rya Tour du Rwanda 2022. Irushanwa ryari rimaze iminsi 8 rizenguruka u Rwanda. Uyu musore w'imyaka 22 y'amavuko yakoresheje amasaha 23 iminota 25 n'amasegonda 38 mu birometero 913 n'ibice bitatu by'isiganwa, arusha amasegonda 26 uwamukurikiye ariwe Anatoly Buryake ukomoka muri Ukraine. Maze indirimbo yubahiriza igihugu cya Eritrea iraririmbwa n'abanya-Eritrea baraho bacinya akadiho. Nathanael Tesfazion waherukaga kwegukana Tour du Rwanda muri 2020 ati iri rushanwa ryarankomereye. It's difficult for me. Kuri nge iri siganwa ryari ryankomereye, harimo aho guterera henshi cyane, gusa ndishimye kuba nongeye kuritwara ku nshuro ya kabiri. Kuva iri rushanwa ryazamurwa mu ntera mwaka wa 2019 rikava ku rwego rwa kabiri n'ibice bibiri rigashyirwa ku rwego rwa kabiri n'igice kimwe, mu nshuro enye ribaye nta munyarwanda uraryegukana. Cyakora kuva icyo gihe cyose uyu mwaka ho habonetse umunyarwanda wegukana agace k'irushanwa, uwo akaba ari Moise Mugisha ukinira ikipe Protach yo muri Afrika y'Epfo, wakoze iyo bwabaga yegukana agace ka nyuma ka Tour du Rwanda 2022, agace karako kuzenguruka ibirometero 75 n'ibice bitatu, aho yakoresheje iminota 8 n'amasegonda 16. Abanyarwanda baraho baririmbye izina rye. Moise Mugisha kuba yabashije kwegukana agace k'irushanwa kuva Tour du Rwanda yajya ku rwego rwa kabiri n'igice kimwe, avuga ko ku bakinnyi b'umukino wo gusiganwa ku magare b'abanyarwanda ibi bibaye intangiriro yo kuba bazagera aho baryegukana nabo. Icyo bivuze iri ni itangiriro kugira ngo tubone inzira itugeza kuri mayo jaune. Kuva Tour du Rwanda najya kuri kabiri n'igice kimwe ni ubwa mbere ibintu bibaye. Ku rutonde rusange rw'iri rushanwa umunyarwanda waje imbere ni Manizabayo Eric uri ku mwanya wa 9 ku bakinnyi 65 basoje irushanwa ryose, mu gihe abari baritangiye bari 89. Tumwe mu dushya twaranze iri rushanwa Tour du Rwanda 2022 ni ubwitabire bw'ibyamamare mu gufana umupira w'amaguru mu Rwanda bizwiho umwihariko wo kwisiga amarangi. Uyu ni Rwarutabura ufana ikipe ya Rayon Sport, uyu we ni Rujugiro ufana ikipe ya APR FC, naho uyu we ni Abdelaziz ufana ikipe ya Kiyovu Sport. Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.